rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Thin lips, bruised knees. I'm Selamat pagi rekan-rekan ya. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Kita hari ini anting dengan nama komunitas kami, Komunitas Pencinta Bus Sumatera. Ya rekan-rekan ya. Jangan lupa di like dan subscribe channel Ferry Bismania. Tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Inilah anak community pencinta bus Sumatera. Ada siapa nih? Om Andi. Nama channelnya Om? Andi Jaya Official. Ya, Andi Jaya Official ya rekan-rekan ya. Di seberang. Nama channelnya apa Pak? Muslim 78 Channel. Nama channelnya apa Bang? Sultan Zakir. Nah ini Andri Perdana YT. Andri Perdana YT ini. Rafi Hakim Channel. Ya rekan-rekan jangan lupa di like dan subscribe channel tim community pencinta bis Sumatera. Hai Bang. Pelan. Marlin ke Pagar Alam. Ya.
BBM ngeblong. Sahabat, ngelet. Bintang Permata Bunda, semoga selamat sampai tujuan. Ramayana 056. Rekan-rekan, ada apa dengan ANS ya? Sudah jam 10, ANS belum melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang ya. Ya, kita bertungguan dengan ANS. Ini 1 unit ANS. Ya, ternyata baru 1 unit ANS ya. Ngangenin sudah melintas. Ya, kami dapat info soal bis ANS ya rekan-rekan ya. ANS sudah jam setengah 7 pagi sudah melintas sampai jam 7 pagi. Dapat info dari tim-tim komuniti pencinta bus Sumatera yang sudah melintas tadi jam setengah 7 sampai jam 7, Pislop, Korawa, Koto Basaga, dan Arjuna. Untuk selebihnya 4 unit lagi belum melintas rekan-rekannya. Ya, kami menunggu ANS melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Palembang Solo, Pak Dede ya. Lubuk Basung Jaya Trans. CIB. Cucunya Bonjo.
Fenomena, fenomena. Putra remaja 140. Putra Pelangi Persada. Osor. Pilih 3. Si Pirok Nauli. Velago. Terima kasih rekan-rekan Ferry Bismania yang sudah menyaksikan video Ferry Bismania. Jangan lupa di like dan subscribe channel Ferry Bismania. Terima kasih.